دما و خوش و گش و گهدارین هجا تو برنامه کنو یا ولات خو بناسه ام دیسا بورنه دخلکا در باسبوی ده گهدارین هجا به کشتاهی بجی مسر پیهاتی و قومین بسر فارقین ده هاتی و کرت دیوکاوی جوا گهدارین هجا را پیشکش کرده بو امی دوی خلکی ده برنامه خو به جهوارن تایبت ین فارقین بردوام بکن کلا فارقینه گهدارین هجا دیروکا آوا کرنا کلا فارقینه نایزانی لیلگور اولیا چلبی و گلک دیروک زانان دیروکا کلا فارقینه بکیمایی بقاسی کلا آمده کبنه کلا چارگوشه جروش هلات برب روش آواوه 600 متره جباکور برب باشور وجی 500 متره بگشتی 10,200 متره درجایا کلا فارقینه نها برماهین چند برجان مانه مخابن اوجی ویران بونه لورا هم دولت جبو آوا کرنا قشتین عسکری و سازین دولتی و هم جی گل هرمه به تایبتی جی دولمند فارقین جبو آوا کرنا خانیان کورن کلی کشاندنو به آواهی چکرن صد مخابن اب جی چب زانین و چب نزانین دجمناتیه که لهمبر دیروکو شونوارناسیا ملت کی هاتیه بکارانین کورین کو کله به آوا کرنه میناری کورین ملاتیاینه او سپی او آزانه و کور به هستاتیه که مزن هاتنه شکرن اولیا چلبی جبو آوا کرنا کلی وها دبیجه اف کله دنابرا چم شاطی او باطمانه دیه او لسر داخوازا حضرت جرجیز جعالیه پیگیرتیوی ملک هندک و هاتیه آوا کرن لگور چاوکانیان نه درین کلی هبونه چار جوان لباشور دو لباکور دو لروش آوا و یک جیجی لروشلات باجر بویه جوان درگهان ین کو نهات تین زانین اون دریه میخانه دریه بوشاته و درگه قلفای و دریه تاخا جیرین و دریه آمده لسر دیوارین کلی نویسین جدما ایوبی و آرتوقی و مروانیان هنه هری زیده ددما هلاگو ده کلا فارقین هاتیه رخاندن و تالان و ویران کرن ده سالا 532 دیان دجی جعالی امپراتور بزانسی جوستونیان یکم و هاتیه راستوره کرن جنو و هاتیه قایم کرن شکفتن حسونه برب روش آوای باجر و نزیکی 8 کیلومتره لدربه باجره لسریا دنابرا فارقین و باطمانه ده دما مروف برب باطمانه و دچه لسر ملی چپی دکوه اف در راستیا خوده باجاره که جشکفتانه او دزنارین دسینگا چیه ده حاطنه کولان وسا خویایه کو به کولانا زناران اف شکفت حاطنه آوا کرن دو قنطرا چیه ده بریا کو مروف بگه هیجه شکفتان خرابین حمامه که هنه اف آواهی جکریچ و توهلایان هاتیه آوا کرنو درنگ میماریا رومایان ده سر و سیرا دناوا وان شکفتان ده بشارتی مروان سرخوش دیکنو دبنه سردما برکوری گهدارین هجا ده درین تنگ ده مروف دکوه هندر شکفتانو لیدما مروف دکوه هندر او ده او سالون مزن دناوا هفده دو طبق و یک طبقه در دکوون پیشبری مروان هر وها دیره که مزن جی هیا کو سالون و محرابا دیره دناوا زناران ده هاتیه کولان لجورا چیه بر بجیر و لسر زناران جه هاتنه کولان آوا برف و بارانه جوان جهان دهریکه او لجیر لسارین جان کوم دبه زنارن ویچیای کو اف شکفت لی هاتنه کولان و ودان پرانی جکور نرم و گور هاتنه پیک آنین یک جهن گرینگ تمتنبور که تمتنبور گودارن هجا ناو سه شکفتانه اف شکفت لسر چیای الباته لسر راست و چپ ریا بوشاتینه او هر یک جوان اوده یکه
اف شکفت جی مینا شکفتین حسونه به دست حاطنه چیکرن لی دیروکا کولانا ودانا وان شکفتان نایزانین. هر وها ناو تمتنبور که جی جوان هر سه شکفتان تید. مروف به پیپلوکین که دزناران ده حاطنه چیکرن بر به واش کفتان به هلدکشه. وسط تخمین کرن که اف شکفت جبو دما شر ده مروف خواه بپارێزن و لێ بسترن هاتنە چێکردن. گەلا بۆشاتێ گەلا بۆشاتێ لە باکوورێ فارقینەیە و ئەو هەرێم خودی گەلێک بەرهەمێن دیرۆکیە. Di demên berê de ev gelê mîna zîndan hatiye bikaranîn, taybetiya vê gelê ew e ku li ser zinarekî hatiye avakirin û dagirkirina gelê pir dijwar û zehmet e. Dîsa yek ji wargeh û cihên dîrokî pira mala Badê ye guhdarên hêja. Pira mala Badê di navbera navçeya Farqîn û Batmanê de û li ser cemê Batmanê hatiye avakirin. Ev pir di sala 1147 de hatiye çêkirin. Dirêjaya wê 105 metre, firahiya wê 7 metre û bilindaya wê jî ji 19 metran heta 20 metran e. Pir bi kevirên rengîn hatiye hunandin û di dunyayê de di nava pirên ji kevirên birî de ev pir xwediyê kembera herî fireh e. Di navbera her du kêlekên kemberê de du ode hene û ji 5 caviyan pêk tê. Firahiya kembera pirê 40 metro û ji nîvê kemberê bilindahî jî 20 metro ye. Bi van pîvanan wekî lêkolînerê Fransız Gabriel dibêje pira mala Badê hewqaz muhteşem e ku dikare qubbeya Aya Sofyayê bi hêsanî di nava xwe de bicih bike. Pira mala Badê di dunyayê de di nava pirên kevir de xwedî kembera herî mezin û fireh e. Li gor ku di nava gelê herêmê de tê gotin pir ji aliyê Badê Kurê dostik ve di dema desthilatdariya Marwaniyan de hatiye avakirin. Lewra jî jê re tê gotin pira mala Badê. Restorasyona pira mala Badê çend caran çêbûye. Pir ji kevirên spî û gewr hatiye avakirin li ser pirê hin nivîstek û fîgûr hene ku niha baş nayêne xwendin mixabin. Lewra zarokan bi ramana şaş ya ku ev nexş û nîgar ji aliyê gawiran ve hatine çêkirin xwe heldikşandin jor û bi kevir û amuran ev nivîstek û fîgûr dişikandin. Lê ev nivîstek û fîgûrên li ser vê pirê dişebine nivîstek û fîgûrên heskîfê û pirên li cizîra botan. Guhdarên hêja di salên 1905 de dewletê li kêleka pira mala Badê pireke nû çêkir û niha rêya diçe Batman û Bitlisê di ser vê pira nû re derbas dibe. Pirek mîna pira mala Badê lê jê piçûktir jî berê ji aliyê galê Bad kemûk ve hatiye avakirin ku niha ji wê pirê û ji gundê ku li ber wê pirê hatiye avakirin re dibêjin pira kemûk û gundê kemûkê. Yek ji bermahiyên dîrokî Minaraya Qot e guhdarên hêja. Minaraya Qot ya Farqînê ev minare 400 heta 500 metreyî li başûrê Rojavayê bajêr e. Ji dema Eyûbiyan ve maye û ji aliyê sê birayan Melik Ewhet, Eyûb, Melik Eşref, Musa û Melik Muzaffer xazî ve hatiye avakirin. Minare 5 qat e. Di demên berê de mîna resetxane jî hatiye bikaranîn. Her wiha demek zengilê dêrê jî lê hatiye dalaqandin. Sedema ku dibêjin Minaraya Qot li gor tê gotin ku ev minare ji 5 qatan hin bilindtir bûye û paşê wêran bûye. Lê
د demên dawî de hatiye rastorekirin û niha nayê dîtin ku ev minare berê xirabûyî bûye. Mizgefta Eyyûbiyan. Guhdarên hêja Ibnul Ezraq dibêje ku temîra mizgeftê di dema artûqiyan de hatiye kirin, avakirina mizgeftê di dema Merwaniyan de ye. Her çendî mizgeft bi vî navî tê nasîn jî, mizgeft ji dema artûqiyan di sala 1152 ta sala 1157 maye. Lê di dema Eyyûbiyan de jî hin tişt li ser hatine zêde kirin. Di nava gel de camiya Ecem jî tê gotin, lê nayê zanîn ku ji ber çi sedemê wiha jê re tê gotin. Mizgeft ji kevre û qubeya wê ji tûlayan hatiye çêkirin, çaba qubeya mizgeftê 13 heta 14 metre ye. Kela Zembilfiroş. Kela Zembilfiroş guhdarên hêja kela herî kevn ya farqîne ye. Tê gotin ku di dema Tigranê mezin de hatiye rastorekirin û mezin kirin. Piştre Maruta yan jî Marusa kela mezin ava kiriye. Kela Zembilfiroş navê xwe ji destana Gulxatûn û kurê Mîrê Hekariya Zembilfiroş digire. Ji ber vê destanê yek ji cihên ku herî zêde li farqînê navdar e û li seranserê Kurdistanê hatiye naskirin. Ev keleha ku malovanî ji vê destanê re kiriye, mixabin niha ji ezamet û heybeta wê kelaya binavûdeng zêde tiştek li paş nemaye û niha ev kela wêran û xirab bûye. Li gora herêkîna dîrokê ev kele di demê Hemdaniyan de hatiye avakirin û Saraya Hemdaniyan ya wê demê bûye. Di dema Nasrûddewle de jî Saraya Merwaniyan bûye. Piştî ku Nasrûddewle dibe hukumdar, dev ji vir berdide li şûna kela Zembilfiroş sarayekî binavûdeng ava dike, piştî 500 salî herêm dikeve destê Osmaniyan. Kela Mala Mîran. Guhdarên hêja ev kele di dema Selîmê Dudiyê padîşahê Osmaniyan de ji aliyê Behlûlbegê ve tê ava kirin. Behlûlbeg ev kele ji bo parastina xwe ya li dij piştgirên Safewiyan bi keda gel ava dike. Di nava bajêr de girek çargoşe û ji axa ku bi pişta gelê farqînê hatiye kişandin ava dike. Derdora vî girî bi dîwaran diparêze, girek wisa bilind ava dike ku ji ser banê koşka Mîr ku ew jî li ser vî girî tê ava kirin, dema mirov li derdorê dinêre çar aliyê bajêr û derveyî bajêr tê dîtin. Ev kela ku di vî cihê wiha stratejîk de hatiye ava kirin, dagirkirin û bi destxistina wê hewçend nehêsan bûye. Lewra hevrazê gir nêzîkî 45 dereceyî dîk û bilind e. Gir hîn heye û hin xanî û avahî jî li ser hene, lê ew jî her wekî keleha Zembilfiroş ji bêxweyîtî, meznahî û ihtîşama xwe wenda kiriye guhdarên hêja û delal. Piştî farqîn dikeve destê Osmaniyan, reveberiya herêmê bi mîrekên Kurdan tê meşandin. Guhdarên hêja Kurd te secereya mîrên meyafarqînê. Aslê mîrên meyafarqînê jî digihîje Mîr Şêx Ehmedê Kurê Emîr Ezeddîn. Ew pismamên mîrên Pasûrê ne. Yekemîn kesê ji vê malbata hanê ne ku wezîfeya mîrîtiyê girtine ser milê xwe. Yek ji van kesan Behlûlbegê Kurê Ehmed Begê Kurê Mîr Şêx Ehmed e. Behlûlbeg gelek mêrxas û destfekirî û merd û camêr bûye. Berê ew birayê xwe Ömer Beg bi hev re dibin xizmeta İskender Paşayê Mîrê Mîran yê Amedê de bûne. Piştî kuştina Behlûlbeg, kurê wî Emîrxan Beg kar û barê welêt bi rê ve dibe. Piştî kuştina Emîrxan Beg jî
برای وی عمر بگی کوری بهلول بگ دبه دست هلاتدار میا فارقینه. لی کار دست هلاتداری جه نای او دوی کاریده کم دکوه. جبر وی قاسی لسر داخوازا میر میران ین آمده او دفتردار وی دیوان سلطان محمد خان ده سال 1595 حتی سال 1630 ریوه بریا کارو بارن میریتیا عشیرتین کردان و میافارخینه ددن ابراهیم بگی اقساق کره جهانگیر بنگ. گهدارن هجا املور گهیشتن داویا خلاکا خویاوی جاره تا اف خلاکا وره امی برنامه خواه جه زیارتگهن فارقین بردوام بکن تا وی دمه بمینند خیر و خوشیده.